Kakong Rilinta lingdo kebalak khat no hak 10 tarik August mentau senam lala ban pendap ya kejingle burom ringkat kaniam kerkom hak yingsa ki kimi kipa kimen kipara kabadan hanong spung jongko walang parish haringkat kejingnya sanlang kipara dekat barim bat bamenta ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement nangta kiparlok parjor ki marjan manpa bat kiwe-kiwe ya kaniam kerukom layak ban pendap du Father Chairman Kongshei ubade Assistant Parish Priest Kawalang Hayingsa haringkat kejingnya donlang Father Jimris Chilla Daisen Youth Director ke Shillong Archdiocese Father John Albert Rintethiang Daisen Youth Director ke Nongsan Diocese kiwe-kiwe kilingdo bat kiruniam sister hagini gesi nakaling Balang kalayo ruban ay ka kubar sengulem nakibabun habai dei bagijingya linti hagijing trikam hakiknuan baper bat hadin kanila penbuat ya gijing le niam le rukom haulom kentang do Father Jos kindiat Jepang kakong Rilinta lingdo kabdiru kanhingkai Hasin Anthony School bat kabalong tang maka karikuntei baningkong hadin buon kisnam banbat ya kekerdan General Secretary haka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement nagamenta ka samoy trikam arja khatkhandai hadu arajar arpuwei bat haswa kata kalalong kanong kitkam batray shirham haka Balang kuntup nadu ka Balang Shnong haparish bat kum ka General Secretary ka SSCYM hadu kakerdan nyatho syangkurim Henry tang hapadeng chisnem kejingjam kani ke Samla rangba syagabenta balong kemi keladu no yala kejingim bat bu ikimati ha ikhon barang syukha ngin sawanra ik khabar syapang kejingya linti jungi company hakikindet singi banwan naga channel usaskom Kublai shibun naga benta kejingai ke bangila yo pediang. Kublai shibun ko kenrat naga benta kani kesi ke por ke bakar pangtam. Ke bangila banilum lang na kejingai kum kihmen ke para. Bani sakhi kani kesi rengkat lang bakiling do kiruniam bat kani kaying kesem baro. Mantrwa kani kangu kedam glai kejingi ke bakrau tam kejingmaya ke bakrau tam ke batesai hajing imensin kejingi. Ki kentien jome butrai ki ong tuan china thi baro ki beshitom ki bathia jingket nan penjatha epi ki de ki kentien ki bahim ki ba ai jingkermen nagabenta jingi butrai nagabenta ki bre ki bam don yo blay teng teng ido jingkermen nagabenta ki bang hepat ki de ki jing scam ki jing shania ki jing IT ya ki de ki baro aga sendur blay ki jome Sorong bandani nikum kini sorong bangi ba kapasa kakiyo bat kailang lenti kapan ilenti haborok yang jong kejing jong kibre ndai ya tang kejing simet haborok kejing jong ki ni iwe ini sorong hakijing sia ang ba hadu muta kan kelima ro na ngau mengadap mesti sorong ba iyo kuat men ai ko boleh kadui ani iyo bania lom bania dan kat badi ide ke ngatarai dan prinsipi ki bampa tip halane don ki badam syutip kum ka yeng kasam ma ide kun ba ar na ka yeng jong nak sipara jong ki si phongot aku ba tangmai imrwe badam yo ya kane ka pata sakramen jong ka jing sin unti buren henry kumbang along menek kemat maka kebenta keba ublei lebek pari ni nimla banbat nimla ban bu ya i haka ikwa kamon kejumi keba kebabut sesien dab daga jing snow komen ya ki kha mo ei persa ublei mentatang kumbanong badang i jung pendat mentatang sisnam dunai ya jing sugar mani ihabban ba ya kalongkor ukupa aka jingi jongi ya ai ba kajing don lang jongi betang ni kajing ya selok lang jongi kajing doi lang jongi kan ai kajing teman ba kan penilenti ba in pene ba nya sikmat aka lenti jongi
Apakah ada kayu apa ajik keren ibarat bagi balik kot kebujik sedang jengkrau iki kisijut di ardi Rilinta. Bagi nama orang ini kentir nakakur malyang ilok ketika ban ketika dia dapat tak jom pi ban kanit jom paro tori tri sumar pi arot tori Islam syapra syosha deka eka pangios ko ban kini krias ki pa play resim no kendet yi kalau kendet yang apa kendet ri ngi kalau lo ke eka bar hadir bang petit ikiran bakor ba ya bolok ikut kila ap dak ke om ban keliran kumno kata kaja ngam maka patip ni jik syake ki baja berasuk bom tersu ka pelengo ingat pada kali kapor bagayan hang ni ngadang kapat sumla ban ang bangin medur kumna kakur ba I intia do ini yo tia do ngai ban kapret ti hikmat ke imla sebetul yagi khon ki ya kayi kasan yagi kebe yagi perok prajurit ban kibaran cingi dei ban ibaro kendrai kum kakur ibu ka jik sekolam ifi kayi kasan marjan ki marpa hamtam di kakur le malyang berok kawai ke bedon pentang gadu kini kisni pat hadu mentang ke kelepat sebagai bewat pat ai kan mesin sekolah seperti sekali ke kayi kasan hamtam rumah kerpas di ardi blok persa juga tapi dom dum jikirman nomor balik pat pentingan di kumurang ba mar pidang ke jikit kini kumukpa pidang ke jikit kini tapi hat bersim ban kudo ni khoni ba I chophi mata ti phim ya kani ni kum kakur indoi ni kit bok ifi wat ong ba philong marwai ngade ka yen ka sam kiau jong phi ba ba ki pada ke jigade ba phi ni kakur malya ni ya dam batan nak kapor sa kapor pada ka jong kapor haring por gim tadi kum na kapor hi khasija dia bra ko ni pha tak ka mesim solam shafi baro ibai pi bai ki bre dan bertalang hangni pat kumju ngai ku bre khadu ni Persa Rilinta lindo wala indang shu ang yak slapat tay do indang ya terku indang dua indang rendat ya pi bugem jongi bani khon jongi pati ya bora ki pedota kum Samla imisrilin ilong ibashirham bat ibatrai tikna yala kam kabal banchet hai dati Samla jong ka asdaisis ibala pendab hok yala kamram nagapor sikapor la kadai hakaba mai binto ekisiti lani bang pumpo ekisiti saki life san teli ki parish ila trei pha met pat mense imisrelin ilalong Samla iba bomdon kata kajing sngau bunot ni kajing sngau kaba bunsin haba manging ya trekam ya kendu sibun kijing bat kibum kijing bam ya skutu jengmut hendrai mai im jubunot ha ukurim imei ipa kimen kipara kipersa rengkat bat kijien kesem ikong Rilinta lingdo marshilong kakupor sngaulan Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement Saint Khmer kapinpau kajing snow si banyo snow ya kakubor jong kajing klat kendit no jong ikong Rilinta lindo men haka shipau terik banai bapra hajar arpuan kajing klat no kajong I kalong kajing du nong kabakraw omtang ya kajing kasem Henry kumjuru ya kikun Samla jong kajilan nyamba shilong pero kuweng Jongi boy berkah bangin duno kenya ki kidin jaki jongi kibabila prat lenti sahangi sedagisi shadow shongin tashem yapi You have been the epitome of what a dutiful daughter, sister, wife, friend,
ones you love and care about. The greatest role you were so excited to take on was that of a mother. And we know that you would have carried on this road to perfection. Your warm, humble, and loving nature makes us all feel so inadequate. We know that no one is perfect, but in our hearts, you are the embodiment of perfection. You always knew what to say even in the darkest moments because you are full of hope and sunshine, devoid of malice and human pettiness. No one and nothing can ever replace your beautiful soul. We believe you are in a place devoid of all petty human indulgences. A soul as pure as yours deserves to be at peace. We love you with all our hearts, and we are letting you go begrudgingly because you made it so easy for us to love you. Farewell, Rilin, until we meet again. May your soul rest in peace. Ngayeng hangmi kabakan top ya kasenjuk jong pinong kami silong asdasis kasenjuk jong kiseng langba silong asdasis kentop lang ru ya samla berpenpa jing solem ya fi ikurem pelok pesa kurim jongi ya ikmi ikelum bat ya fi paro sipara kemen kikini kipara pesa paro sudah langmi baru kita perlu perjuang kepada ini, ngaduk Rilinta, kino serai Balang, kino penyiat Balang, kino ikai skul, kino skul, bak kino kit kam jeng kiseng dokter. Imla dalam bertempa, kajing sulem hak ni kapor. Rilin baik ni susi hadap takata, rumiyo ya kapor, baklak-lak. Tak kapor lai baje, mari yo iting tip baklak-lak na. Kalau dung ya kebersihan jongi kibubur. Bakni Samla subat teman gerak. Rai hadim kenyak po. Ipai suplay. Namar kini jingja kinum jah dalam kejing tip jong play nombor kota. Ni dua yu bondang ai po ya fi. Sa kurem balong kurem jadi. Ya fi kini pa pengesan. Boleh num ino. Hawan kini di kapor kapa. Ha bangin keren. Ba ha. Pat kedot not. Kesan nak pedeng jing sat jing klan jing kasut iklong dari play pat daku me pak la pni hak la sim la serate Kali kelman, na ingo you play. Lenda don, lenda urung u play na. But kejinglong, kebakuat, kejinglong, kebasuba, kejinglong, kebasiso sido jam piridan. Hakadon nut kemensim janga. Ngalak biet kata. Tikna ngalak biet kadeba. Ublay, ularung, apa kemensim, kejimut, kejimperkat, kejonga, bat kejinglong semurit kejongpi Rilin, pilarung hanga. Nadu atu kisni, matolak ben, nang ba. Ndai minta kasih setiap nasukran, wakak hidu, kampung, kadeba pirung ngapi Rilin. Kublay shibun, bakil adalang bakna. Hawat, kapur kejongpi bak kapur kejong tempat de kebapi penlit no bak de kebamapi pidang de bandam bakna hendrai kumbapila yo smu baro ba kakam kejam kebai Rilin ila nihap bende bakam bakjam Rilin ila IT yo uplay ula pa ye syakani kesla pertai mentau dan kam no i Balingin benut ban ayu play. Nyandai ban benut namar ba. Ublay ula bu, ublay ula ay. Ublay ubashim, ublay uba ay. Ushim no Rilin, uay, ya imensim bukerdo, ikon bi idya jonga, dan ikentai. Kayin kasam ka jonga, nyandon may nyandon pasu, niya dan tang sipara. Sacym suk neng kenjai Kiap jing pelai Nakading la syarkai Panen
nungpon may ubalasa hapo jingtep hadu laisngi to pinkoit pinkintang yakane ka jingtep hagaba kamet ikong Rilinta kantia shipor nitip bad ngingate scam bakumba mame melamipat ineru ikong Rilinta inmipat renggat bad me hakawikas ngi to ay ba kane ka met jungi kantia suk kenjay pan up ya katagapor hakaba katuroy ki angel kasur jong ka jingkat siu jong me kan sawa sa ka jingmipat bat ka jingim bamjukut tau Chris utray jungi Amen. Kupa jungi. Jeng jome. Wan kita jome belum nomor jome ka beneng. Ai jumpa si balagasi berteman tentang ini. Baiklah bersih ini berteman Amen. Iya, Padre. Kau jumpa belum Bentar jumpa jenis dan lagi kau disini baru Kristi belum koblei nejrong nadbian me ublei badan barbaro me lakhot ye ine I kong Rilinta nakne kapatei song basa banwan song no hasinda jong me shirita benta ngibu yakane kamet jongi ha une ulum kintang kumbau Yesus Kristus ulay long do long pun ulayap indre da kabor lajong ulamipat ngingate scam pa un kersiu yai kong Rilinta shaka jingmipat jong kaburom bamjukut renggat badu namar kata ngikerpa dia me traikendrad me ubalaba khala banpillait im yau benriu yalam yai syakari ka jingsuk bamjukut patupin mi pat yai agasni bagaturoy jongme kansawa knangba inyo binta akaburom jongme junom tau Chris utray jongi Amen.